Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Tia Toa me Te Punua Tia. There are two kupu hou in our kōrero, the first of which is pūrere, and it means to flee. Ka pūrere te ngeru I te kuri. The cat flees the dog. Our second kupu is nohi nohi, and it means little. E toru ana tamariki nohi nohi. She has 3 little children. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hana nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te tia toa me te punua tia, nā Aesop. I mea atu te punua tia ki te tia toa, whakamahuki mai. Aha koa tō rahi ake, tō kaha ake, me tō kakama ake I te kuri, he aha koe e mataku nei te kitenga atu I tētahi. Mena koe e tūtoka, e whakamahi hoki I o hauna. Hei tāku, kore nei ka oma atu ngā kuri I a koe. Kua hia ngā kōrerotanga I tēnā kia hau anō e te nohi nohi. Tā te tia toa whakahoki. Kua whakataua hau kia pēna, he oti. Ka rongo ana au I te reo o te kuri, me arau ake, ka pūrere tonua hau. Ko te kiko o te kōrero, aha koa te tohe tohe, e kore te whiore hume, e māia. The Stag and the Fawn by Aesop. A fawn once said to a stag, "How is it that you, who are so much bigger and stronger and fleeter than a dog, are in such a fright when you behold one? If you stood your ground and used your horns, I should think the hounds would fly from you." "I have said that to myself, little one, over and over again," replied the stag, "and made up my mind to act upon it, but yet, no sooner do I hear the voice of a dog than I am ready to jump out of my skin." The moral being, no arguments will give courage to a coward. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.